igisirikare cya Israel kiravuga yuko uyu munsi wonyine wa gatandatu w'ibitero ahantu 40 harashwe muri Iran. Mu butumwa bwanyujwe kuri X butanzwe n'igisirikare cya Israel bavuze yuko harashwe hose hari hagize aho hahuriye n'igisirikare cy'impinduramatwara cyo muri Iran. Bati ni igitero cy'indege z'intambara za Air Force zakoze urukurikirane rw'ibitero byagabwe ku ntego za gisirikare mu burengerazuba bwa Iran ku mabwiriza y'ishami rishinzwe ubutasi. Iryo tangazo rikomeza rigira riti hafi indege z'intambara 25 zagabye ibitero ku nyubako zirenga 40 zaburizagamo ibitero bya misile byari bigamije gutera leta ya Isirayeli, harimo n'ububiko bwa misile kimwe n'abasirikare b'ingabo z'ubutegetsi bwa Iran. Mbere yaho twari twabwiye ko Israel yateye nibura inganda ebyiri zikora ibikoresho bitunganya intimatima za nucleaire. Ibyo ni ibikoresho by'imashini zikora nucleaire muri Iran, harimo n'iyo mu kigo cya Natanz muri Iran. Igisirikare cya Israel kivuga yuko muri iyi minsi 5 kimaze gutera ibisasu bya misile ku ntego 1,100 muri Iran. Ibyo bitero byose ngo byari bigamije guhagarika umugambi mubi wa Iran wo gukora ibitwaro bya kirimbuzi bigomba kurimbura Isirayeli. Umuvugizi wa gisirikare muri Isirayeli yitwa Efi Dafrin yavuze iyo mibare mu kiganiro n'itangazamakuru, avuga yuko ngo nta yandi mahitamo bari bafite uretse guhagarika ubwo bugizi bwa nabi. Aganira na The Times of Israel yagize ati ibi bitero bigaragaza yuko Isirayeli iri gukora ku buryo urwego rwa nucleaire rwa gisirikare rurandurwa bya burundu. Yongeraho ati ingabo zacu zirwanira mu kirere zirimo zirakorera muri Iran ubudahagarara. Ati ibi ni ibintu twahisemo gushyiraho umutima. Aya magambo ya Defrin asa nari mu itangazo ry'amashusho ryakurikiraga andi mashusho agaragaza ibitero bikaze by'indege byateraga misile imbere muri Iran. Israel ivuga yuko ku munsi umwe gusa ahantu 40 muri Iran harashwe. Igisirikare cya Israel kirimo kiratanga amatangazo ubudasiba. N'ubu dutunganye inkuru hari irindi tangazo ryari rimaze gushyirwa kuri X. Bati iki gitondo indege zacu z'intambara za Air Force zakoze urukurikirane rw'ibitero byagabwe ku ntego za gisirikare mu burengerazuba bwa Iran. Mu gihe intambara hagati ya Israel na Iran irushaho gukara, ubutegetsi bwa Trump buri gutanga ubutumwa buvuguruzanya ku bijyanye n'uburyo ikibazo nk'iki cyakemuka. Ku ruhande rumwe Trump aravuga yuko yifuza intambara, ku rundi ruhande akavuga yuko ikibazo hagati y'ibihugu byombi cyakemuka mu buryo bwa diplomasi. Uyu mushinga wa nucleaire wari mu biganiro by'ibanze Iran yagombaga kugira n'abanyamerika mu minsi 60 ishize. Kuri iyo ngingo Trump yavugaga yuko agishyigikiye ibisubizo bya diplomasi. Mu ruhame Amerika yakomeje kugaragaza yuko ishyigikiye amasezerano y'ubwumvikane, kandi abahagarariye Amerika na Iran bari biteguye kongera guhura mu mpera z'icyumweru gishize. Kugera ku wa 4 w'icyumweru gishize habura amasaha make kugira ngo Israel igabe ibitero bikaze kuri Iran. Trump yanditse kuri Truth Social ati turacyari inyuma y'ibisubizo bya diplomasi. Amasaha 18 yakurikiyeho nibwo Israel yatangiye kuroha ibisasu biremereye muri Iran. Trump yandika yuko yari yahaye Iran iminsi 60 kugira ngo yongere itekereze ku masezerano, kandi iyo minsi yari yamaze kurangira. Nta masaha aciyemo rero Israel itangira gusuka ibisasu byinshi muri Iran. Nyuma rero Trump yarongeye ati Israel na Iran bagomba kugera ku masezerano kandi bazageraho mbafashije. Ku munsi wa mbere w'iki cyumweru ubwo Trump yiteguraga kujya mu nama y'ibihugu 7 bikize byitwa G7, inama yabereye muri Canada, n'ubundi yarakivuga yuko Iran idashobora kugira intwaro za nucleaire kandi ko buri wese agomba guhita ahunga Tehran kubera yuko ngo umuriro ugurumana urimo urasatira Tehran. Nyuma yaho Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahakanye amakuru yavugaga yuko yagarutse Washington kare mu gitondo agiye kuganira ku bijyanye n'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Iran. Yavuze yuko icyamugoreye Washington itabona kubera ko atasoje inama ya G7 ngari ibibazo bitandukanye, gusa avuga yuko harimo n'urukurikirane rw'ibitero hagati ya Israel na Iran. Ibi bisobanuro bya Bwana Trump nabyo byateje impaka mu bashakashatsi n'abasesenguzi ku bijyanye n'uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare muri uyu mugambi.
wo kwibasira Iran mu bitero bikaze byagabwe na Israel. Hari umudiplomate mu muryango w'abibumbye wavuze ko Iran igomba kwihorera nta kabuza kuri ibitero bya Israel. Iran yasubije ku bitero n'ubukana bwinshi. Uyu mudiplomate ati ntabwo tuzashyiraho imbebe ku bijyanye no kwihorera. Ambasaderi wa Iran mu muryango w'abibumbye i Geneve ari Behaini yabwiye abanyamakuru ati nta mbibe tuzashyiraho. Arongera ati nta na rimwe tuzazuyaza mu kurengera abaturage bacu, umutekano wacu n'igihugu cyacu. Ati tuzasubiza mu buryo bukomeye bwimbitse kandi tudashyizemo imbibe. Naho minisitiri w'ingabo muri Isirayeli nawe mu mvugo ikakaye cyane ati nuko nguko ubutegetsi bw'igitugu burangira, turimo turabushyiraho iherezo. Bwana Israel Katz, minisitiri w'intebe muri Israel, yongeye gutangaza amagambo ashaririye cyane ku butegetsi bwa Iran, avuga yuko nta kindi bagamije uretse kubuhirika. Yanditse kuri Twitter, Katz ati ibirango by'ububasha bwa Iran birimo biraraswa kandi birimo biragwa buri mwanya. Ati guhera ku kigo cy'igihugu gishinzwe itangazamakuru n'ibindi byinshi birimo biragirwaho ingaruka n'ibisasu byacu, kandi mu minsi mikeya abaturage b'abanyamahoro b'abanya-Iran bagiye kubohorwa. Hari naho yasabye yuko abaturage b'abanyamahanga bari muri Iran bagomba guhunga. Ati uku nguku niko ubutegetsi bw'igitugu bugomba guhanuka. Ku munsi wa kabiri nabwo uyu minisitiri Katz yari yaburiye yuko umuyobozi wa Iran Khamanei ashobora kurangira nka Saddam Hussein wahoze ayobora Iraq mu bihe byashize. Mu magambo ya Katz ati ariya ni amateka Khamanei akwiye kwibuka cyane, ayo umutegetsi w'igihugu cyari gituranye na Iran wahisemo inzira nk'iyo yo kurwanya leta ya Israel. Ati na Khamanei agomba kubyibuka neza. Amahanga arimo aragerageza kugira ngo uyu muriro uhoshe nubwo bitoroshye. Vladimir Putin utegeka Uburusiya yasabye ko intambara hagati ya Iran na Israel yarangira bwangu, ndetse havuga yuko bibaye ngombwa yatanga ubufasha kugira ngo iyi ntambara irangire. Mu bufasha yifuza gutanga harimo ibijyanye n'ubuhuza. Uyu mugabo Putin yavuganye kuri telefone n'umuyobozi mukuru wa Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Bavuganaga ku bijyanye n'ibihe bikomeye hagati ya Israel na Iran nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru by'Uburusiya TASS. Muri icyo kiganiro abayobozi bombi ngo baganiriye ku mpungenge zikomeye zijyanye n'ibitero bikomeje kwiyongera hagati y'ibihugu byombi. Banagaragaza yuko hakenewe igisubizo cyihuse kigomba guhosha aya makimbirane, kuko ngo bitabaye ibyo intambara ishobora kwaguka. Gisubiramo imvugo z'abategetsi bombi, ikinyamakuru cya leta y'Abarusiya TASS cyatangaje ko Putin yibukije yuko Uburusiya bwiteguye kugira uruhare mu biganiro byo kunga impande zombi, kandi amenyesha mugenzi we w'Abarabu ibyo yaganiriye n'abandi bayobozi batandukanye bo mu karere. Umuyobozi w'ikirenga wa Iran nawe aracyaguma gutanga ubutumwa atangariza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu bintu yavuze harimo yuko ibitero bya mbere bya Israel kuri Iran byabaye mu gihe Iran yari mu biganiro bitaziguye na Amerika ku bijyanye n'umushinga wa nikeleyeri, kandi yuko muri icyo gihe nta bimenyetso na bike byari bihari by'uko Iran yari ifite imigambi y'ibikorwa bya gisirikare cyangwa se by'ubugome. Icya kabiri yavuze nuko ngo abanyamerika bakwiriye kumenya yuko Iran itazigera ishyira hasi intwaro, kandi yuko indi ntambara Amerika yagerageza gutangiza ishobora kuzana iyangirika ritashobora gukosorwa. Icya gatatu yavuze nuko Amerika rivanze mu bikorwa by'ubugwari n'ubugizi bwa nabi bwa Israel. Avuga yuko hari ibimenyetso bihagije. Yatanze n'ubutumwa bwo kwihangana no kwishyira hamwe kw'abaturage bose ba Iran barimo guhura n'ingaruka z'ibitero bya Israel muri icyo gihugu.